Kula o kgutletse tjhankaneng ka mora ho hloleha ho latela dipehelo ha mesebetsi 16,000 e lahlehile tlasa lekgetho la tswekere. Mokwetlisi wa Banyana Desiree Ellis o thabile haholo ka hore ba kgonne ho qeta ka leeto la bona la Senegal ntle le ho hlolwa. Re ke amohele mmohi ke Thope ya Mokwatle. Lekgotla le phahameng la North West le neng le dutse Klerksdorp le dutse ka taba ya kopo ya mmuso ya ho fana ka beili ho setho sa palamente sa ANC Sibusiso Kula ya qoswang ka polao hore e hlakolwe. Kula o bewe molato ka polao ya mosadi wa hae Jennifer Mohlomi. Lekgotla la dinyewe le tlaleha ha Kula a sa latela dipehelo tsa maemo a beili ya hae ka ho ikamahanya le dipaki le ho ba hapeletsa ho fetola ditlaleho tsa bona tseo ba faneng ka tsona. Nakong eo a nang lokollwa ka beili o ile a laelwa ho fana ka paseporoto ya hae. Ha itlaleha ha hae habedi seponeseng sa ofinyana ho fana ka lenaneo la mosebetsi ya hae ho ofisiri e fuputsang. Ho itlaleha ho ofisiri e fuputsang haeba o tla tswela kantle ho sebaka seo dulang ho sona ebile a se ka tamela le ho bana ba hae. O bone molato wa polao sitisa toka ho phethahala ho tlola kgato ya dikgoka tsa hae ho etsa tlaleho ya leshano la affidavit merero kapa memory ho motho e mong ho mo thusa ka ho fumana komishene ya polao. Masepala wa toropo ya Matlosana o fana ka parafini ho setjhaba. Masepala wa toropo ya Matlosana o tswile makgalo ho fana ka parafini dibakeng tsa masepala kapa tsa masepala tseo di sokang di hokehelwa motlakase. Majoro wa phethahatso Malekgotla James Tsolela o supile ho fana ka parafini hona ho le bohlokwa dibakeng tse amehang jwalo ka ha e le ona mohlodi fela wa matla ho pheha ho kgantsha le ho iphuthumatsa bakeng sa baahi dibakeng tseo. Majoro o hlalosa ka letsholo lena. Greetings to everyone. Today is the 6th of June. We are at Sunnyside. We are rolling out a program of paraffin distribution as an alternative energy to people who do not have access to electricity. We have done this program throughout the city of Matlosana. We have covered the farm areas. We have covered Tikani. We have covered Kuma. We have covered Fontaine. We have covered Kanana. Now we are dealing with the areas in Jometon. We are doing Sunnyside today. And then from here we'll then be moving to Jacaranda. And then from Jacaranda we'll then be moving to Extension 31 as well as Extension 34. Now those would be the last areas where we'll be distributing paraffin as an alternative energy for our people to utilize because they do not have access to electricity. Ratela pele mo Presidente Ramaphosa o tla phatlalatsa diqeto tsa kopano ya lekgotla la naha la ANC. Mo Presidente Cyril Ramaphosa o tla phatlalatsa qeto ya moshwelella ya kopano ya komiti ya lekgotla la naha ya ANC ka moo batlang ho theha mmuso ka mora dikgetho tse fetileng tsa 2024. Assembly ya naha e tlamehile ho kgetha motsamaisi wa dipuisano tsa parlamente le mo Presidente dibekeng tse pedi tse tlang. ANC e tshwere kopano e kgethileng moo e neng e tshotla taba ya kopanelo ya puso bonkgetheng bakeng sa botonakgolo le tsela ya ho ya pele Beachwood Ekurhuleni. Ka lehlakoreng le leng kopano e nngwe ile ya ba teng mo maloko a ANC a ne ipelaetsa kgahlano le mmuso wa kopanelo le mokga wa Democratic Alliance. Mongodi kakaretso ANC fikileng balula wa rabetse ho baneng ba ipelaetsa ka ho bua ka mokgwa ona. The protest is protesting on the basis of disinformation because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. And in this instance, we did outline that we're talking to everyone who, in terms of the leaderboard, it is quite clear in terms of the significant numbers that they've received. The message from South Africans, as outlined by the President, is very clear: work together. So we don't have outright majority. Even in this instance, we have lower numbers. Yesterday, Mahlengi will have given you a report that says the flavor of our engagement with political parties.
And we have engaged with everybody, and we're still talking to even others, even smaller parties, because we want to bring everybody on board, because South Africans want us to work together for their sake. And we have said as the ANC, we will prioritize the people. Mongodi kakaretso wa SACP Solima Phaila o boletse SACP e sa tshehetse kopanelo ya puso efe kapa efe e nang le moifo teletsweng pele ke mokga wa Democratic Alliance. We support the minority government with GNU features, that is Government of National Unity features, without the role and participation of DA-led forces. So we're clear about our anti-capitalist trajectory. The problem we face in this country is because we have pursued over the years and have been beholden to the interest of capital. We have always threatened us about the stability of our economy when they've actually destroyed our economy to an extent that it has become an anti-people economy under capitalism. Ho sa le jalo mokga wa Action SA o netefaditse ha ba ikhutse ho Multi-Charter Alliance ka mora hore maloko a charter a qale dipuisano le ANC. Modulasetulo wa Action SA Michael Beaumont o boletse sena. The MPC agreement has been seriously breached by political parties, plural, that have contravened the Declaration of Intent in Section 7 of the MPC agreement. 3. Action SA remains steadfast in its public commitment to be an alternative to the ANC and redoubles this commitment today in an environment where the opposition space has abandoned by opposition parties planning to coalesce with the ANC. And therefore, the Senate of Action SA hereby resolves to exit the multi-party charter and communicate our reasons for doing so to the South African people. And I think you would have heard a number of those reasons mentioned so far. Herman Mashaba moetapele wa Action SA o hlalositse hore o tla kopanya mo a tla kopanya teng jwalo ka ha a sa hloke moputso wa ho ba setho sa palamente ho iphedisa. South Africans on their own took a decision to vote along politics of identity. So that means there's a lot of work that needs to really happen. It is for that reason that this becomes a huge priority for me. I want to use my privileged position because I don't need a parliament salary to survive. I don't have to really be a burden to our party to support me. But at the same time, I think I must use my privileged position to mobilize South Africans to understand the dangers of identity politics. Mohiri ke behetse na mona re kena kgwebo ya latela. Mesebetsi 16,000 e lahlehile tlasa lekgetho la tswekere. Industry ya tswekere e ntse e hula ka tlhako ya morao ka baka la mathata ditjhelete bakeng sa nako e lelele. Ho ditheo tsa teng tsa tswekere tse kgolo e leng Tongaat, Hulett, Littleton How. Hape e tlameha ho tla ka leano bakeng sa kgoneho ya ditlamorao haeba tshebetso ya ho pholosa kgwebo e hloleha. Kopanong ya selemo le selemo ya kakaretso ya bahlahisi ba lehlaka la tswekere Afrika Borwa e neng e tshwere lebopong la Leboya la KwaZulu-Natal bekeng ena ho ile ha totobatswa ha maemo a ditjhelete ana a hlobaetsa a ditheo tsa tswekere a totobatsa ka moo lekgetho la tswekere le phepetsang botsitso ba indasteri ga mmoho le mesebetsi le metsana e tshehetswang. Moinelo na kgwebo ya rona ka bokgosonyana ba teng re phethele ka dipapadi di a latela. Desiree Elisi o thabile ka leeto la Senekale. Mokwetlisi wa banyana Desiree Elisi o thabile haholo ka hore ba kgonne ho qeta ka leeto la bona la Senekale ntle le ho hlola. O boletse ha seo e ne le boikwetliso bo tsweletseng pele. Afrika Borwa e bapetse dipapadi tse pedi mme ya bapala maleka papading ya bona ya pele. Pele ba ka mathela sebakeng seo ba ileng ba dula ha monate hantle ka tlholo ya dintlha tse pedi ho noto papading ya bobedi. Amogela Motau le Noxolo Cesane
ebile bona ba ileng ba hlaba dintlha papading ya bobedi. Sehlopha sa LS se ile sa etella pele ka mora metsotso e 13 nakong eo Motau a fumanang sebaka ka morao ho tswa ho free kick. Qesane o ile a qetella taba ena ka ho hlaba ntlha ya bobedi. Ha mokwetlisi Desiree Elisi a buile mantswe ana ka mora papadi. Good afternoon. While we looked at the previous game, we were disappointed with ourselves because we felt we could have done better. We showed what we're capable of in the second half of the first game, and we wanted to continue and keep improving. We said if we move the ball around quicker, and our movement is better, we will create opportunities, and today we did that. From the first minute until the last minute, we were in control. We upped the tempo when we wanted to, we slowed the tempo down, we controlled every aspect of the game. And I think it's well deserved for the players because, you know, we had 2 days where we worked on certain things that didn't work for us in the first game and it came together today. Mohine le tsona tsa thapameng ya kajeno ebile ke di beya khutlo mona le ho fihla nako e tlang hape nna le mefo ya ditaba ratehang re ho wena etho khotso.